ibyabanje muri The Secret Series. Karibu ndaje. Wese kuseka. Kani ceceke. Babe, kwikunda gutyo. Wow, you look good, babe. Really? Sure. Akona nshonze nk'isanzwe. Merci. Ngumbe wa? Jeri uziko Asoye ni ibiki kumuru wanyukawe no kwita imitima. Saramba barira ikintu cyanze nyamwe ndashaka kukikubwira ko ndaremerewe cyane. Diri ni iki? Sara. Mbere na mbere kukubwira ibi bintu. Ndagukunda cyane kandi ndagushimira. Asike Deri, ndakwiyamye mbwira ibyo mbwira. Sara, urabizi neza ko Berta. Sara. Urabizi neza ko ibyo ngiye kukubwira biri gukora akazi cyane. Kuba ikisebe rundakazi. Nukuri wumve ko nabuze naho mbihera pe. Kandi Deri guhera mu gitondo wari umeze gutyo. Ni ibiki ushaka kumbwira utarimo kuvuga? Sara. Njye na Berta. Nandi ukubwira njye na Berta na Deri. Ni ibiki ushaka kumbwira bituma utarimo kwita telefone ya mama wawe? Kuri ntago ari mama wari umamagara. Turi ngo karambeshya kandi nanjye nabyiboneye. Kuri ntago ari we. Deri n'umukupa ndamwihamagarira. Hello ma. Ntago nari ndayumvishe. Batanze ukwita bishaka. Niba wasaze. Gambwira icyo nshakira rero. Sawa, ashaka kuvugisha. Aloma. Muraho neza cyane. Suko twese tumukunda nzamugwaryarira. Igana ratomboye kumugira nyine nka mukuru wanjye. Oya ntago ari ugufashamo. Delice ntabwo yagira ikibazo ngo ngira amahoro kimwe nuko nanjye n'abanyifite nawe nta mahoro abafite. Sawa urakoze. Nzazana nawe tuje kureba. Sawa. Nabyumvishe regara kuntwaye. Ngo mana natwe turagukunda cyane. Sawa nawe urakoze. Sha mama wawe ndamukunda. Kubera ikiza? Just no kuba tuvugana tu. Nabyo bituma mukunda. Sharawe nyine ntacyo atwaye ntago akene gashimira. Cyangwa ndamureze nukavuga ibyo. Ngaho mbwira ibintu ushaka kumbwira ngo byawe na Berta. Kibiki se nye na Berta. Dirima ngiye nukanyinisha. Ibintu wahereka ushaka kumbwira ngo byawe na Berta ni ibiki? Kuri simbyibuka pe. Kaderi ngiye nukantisha umutwe umbeshye. Wese ubiri guseka iki? Uri kumbaza bwo birasekera. Ese ubundi muziranye gute? Igihe twahereye tubabaza kuki mutari kudusubiza ubundi. Tucekane mu cyana n'ubu bireba. Koko. Brand ngiye kuba nigendere rero. Oya, baretse kugenda tesi tubanze tumenye biri kubera. Brand nawe nisireka koko. Ese ngiye nakoze iki koko ani? Ani. Brand baretse kumutuka. Ziba nawe ganza. My god, nisi nayitangiye kumugana nawe. Namazi. Brewa tsangata. Buretse. Ganza ubundi ibi ni ibiki? Byibikise ko mbona umushirangiye arakaye. Cyakora Brand wabaye cyane. Ushisetse iki? Tambwire ko iri ganza wawe. Iki gisekeje amango hose. Samugani kusetse gutyo. Oya, banza ubwire niba ari. Kuba isenge bamugane ngiye ganza kandi ngo anike turakundana. Ni kuvuga ko nta nibyiza. Oya ndabizi shari, I love you.
Nese iriya ni couple. ndebera nawe tesi uyu ni Yannick ganse wa Saranda. Saranda se mubana? Yego sha uriya kiri ureba haya cyaganza twariganye kuva kera tukiri abana high school primary hose twariganye ariko ibye na Nike ntacyo nari mbiziho pe. Nari mbizwa muri za bashuti ko umunsi umwe muzahora. Nisugungutse koko. Naya be bankumbe no kubona rega bisoza cyane. Ariko ibyo ntabwo ari byiza pe ntabwo ari byiza. Atabre mbabari ko nari nzamukanye. Yani nanjye ari ngewe namera nkawe. Nuko rero ngo nyine ngo muri yunze. Twamaze. Ariko be ntukanyegera ibyo bintu. Ikindi kandi ka be ndetse nanakemera umura. Ndetse akubwiye ko ngewe wanafungura n'udushumi twanjye. Be nukuri warutseje numva ko ibyo ndikubona ari nk'inzozi. Be kamwe. Ariko urabona ukuntu mwari mwanjijishije we na Ganza. Gute se? Nukuri nanjye nabonaga mukundana. Bazibeshye se nkahita mbakoma. Ariko urumviriza ahubwo se kuki utambwiye ugiye kuza? Ariko mu rugo nabonaga ari drama za Bertin na Saranda na Delice. Mpita nicomokera. Delice koko. Yabaye iki? Ntacyo. Bre twebwe rero tugiye kwigendera. Oya nta kibazo. Nanjye ndahita naha. Oya urabugenda. Akoze ko udashaka ko ntaha. We nayo urabona sha. Pasta cyaka zarize. Thanks Stacy. Izi ngizi. Yes boss. None kujyagazaho vagenda. Gerte wax so hanze zinaga. Niki so? Kumbwira nabi. Nyine uranshakira iki? Ntago nemerewe kuvuga hi then. Nose hayi kamarira iki mu byukuri? Askiberi sawa. Ntabwo ibintu bigenze gutya kabisa. Umwana abandi mu iki? Bertin, sorry boss. Gusa nshaka kumenya niba mutashye.
Tese, I'm sorry. Uyu munsi ntabwo nanone nazira documents. Oya nta kibazo boss. Wihanganira ko nabikushyizeho byose. Oya nta kibazo. Kuba unyishyura neza gusa. Niyo wambwira ngo ryamutambuka nabikora. There was happiness and love in their hearts. There was happiness and love in their hearts. Kandi deri wabona ari njye urimo guseka. Sinkarega ndigisekera ibyo muri phone. Ako nawe urasekeje da. Sekeje gute se? Banawe rero. Igihe wareba ijambo rimwe gusa. Uswa kwera uhora usubiramo iyo poeme yawe hano twese twayimenye. Umva kwemera yewe. Icyo kivugo cyawe se nitakivi hano. Umva ngakona ko karavuga da. Kandi nzakuvunagura. Subundi Saranda. Iyo ushyira mu Kinyarwanda ubundi si bwo abantu bayumvara. Shaderi ngewe muntu uza mu Cyongereza niho binyorohera. Nawe shabeti twagiye. Tukuvugira ibyawe. Delice. Zamura peti. Muri tayari. Watinze. There was happiness and love in their hearts. There was peace and joy in their souls. There was a time she had a hand to hold on to. When all other hands were kept away. Death has no mercy. Deri, uratarutse. Ubwo until that day lightning struck. Death has no mercy. 5 souls was lost just in the blink of an eye. Life has no pity. I will die 1,000 deaths just for you to live. Another day, but it was just an illusion. It gets so hard every time, and sometimes all I have is just confusion. Just see why. Shaderi uragashwi. Nuzi se washaka ko tukwemeza si tubikoze. Tukora muranyije uko ukuntu mwabikwitaga ari nari birimo kunsetsa. Erego uhora uvuga hano kwese tumaze kubimenya. Sha muranyemeje no kuri. Bisoje gukora iki hano? Tese. Isawa. Deri nurata. Wakiri hano sube gutwaye iki? Nakimwe. Ntuko rero. Njye nta nike tujye kwiyandikira ko wowe mu cyumba. Iriye poems. There was love and happiness in their hearts. Shamuri. Biteze berete ko utambwiye. Uyu munsi nirwanya stress ziteye ubwoba cyane ku buryo utabyumva. Cyagenze gute se? Ko nanjye nabwo amaga ngagira ngo nibeshye nimero. Sorry pe. Gusa nyine niyo mpamvu nanjye nahise nzana nakubwiye tu. Mvaga mu mutima ndi kwishinja kubwira nabi. Nahise mbyumva. Nyine hari document nari nabuze ku buryo ku kazi bari bayikeneye cyane niyo nyibura bari kunyirukana. Kugeza ubwo na Tesi yagize ubwoba nkabibona. Come on, Tesi ni secretary wanjye. Gusa pe? Nigeze musiga afite umutima kuza kondatira abagore bawe. Ntago nabikora. Use ko wowe ngo wanyanze shawo. Kanguzanira icyo kunywa byo ngibyo ubiretse. Nuko kukibuka nibyo nkwa. Igabete kuba navuze ko nagishaka stress zawe ntago bivuze yuko nahita nkwibagirwa. Ego mawuje. Mawuje nawe. Musi byo ndiko kubwira sibyo. Sesheri, kuki utari kubivako? Ndakumva iki se? Ubuse duheruka kubona na ryari? Wanditse kurakara ko. Urabizi ko nta kiri nakora. Nuko nyine twari tumaze iminsi dufite ikibazo. Ako Sesheri ni iki gishobora gutuma wowe wibagirwa kuvugisha umugabo ko? Umugabo ninde? Ni wowe sheri. Gusa nyine jye na Delice twari tumaze iminsi dufite ikibazo gikomeye gatuma ntabona umwanya wo kukuvugisha. Ikihe kibazo se tutajya umbwira? Wambabariye sinyikubwire kuko mbabarira. Ase brevite. Ubu nushaka guserera nanjye koko? No, wivuga gutyo. Babara basuma kanya nzabikubwira.
sheri wambabarira ukareka kurakara kuko mbabarira. So gucya barakaye koko. So ganza n'ibikirimo kubwira nike kandi bahereye kare bameze kuriye. Ese nabwirwa n'iki Sara? Reba nike none ureba. Ganza rurime nako ruri kumuva mu kanwa. None se bu ari ngaho uri kunyaka ko nafite right now. Nise be urumva nabigenza gute kare wenyine ngiye. Bicecetse se be. Kanza umva mbuze icyo mvuga. Nise umva nabigenza gute kandi nta n'umuntu wayama ko nawe ndi naranamwishura. Kandi mbona umbeshya Kanza. Mubishya gute se shawe? Ejo ndi nagaruka waje kunsaba amafaranga ngo 1,000. Gusa akanyuranje kwekoresha. Ubwo asanga ari byo nakoresheje. Ibindi se wakoresheje n'ibiki? Ku buryo wanu uri kubusoje 1,000. Usinze yamara mbeshya mama buri munsi. Basi bembe bara n'ubwanyuma. Iwawe bihora ari ubwanyu. Mwene mama kuyikubisa noneho bigenze gute? Asanga ashwanye na kiriya gihugu cye. Oya ntabwo byaba ukuntu bakundana. Ehe Saranda bara ni abantu badashwana. Cyokora atanga ntawe aruswa nashwana na Bertie. Kugeza ubwoba. Oya ntabwo. Konja kujya kureba Brenda. Ikirangani yabonetse nonaha. Andi ndaza konyagwa n'imigoroba. Basi ndagushimiye sinzi ukuntu naba nagufite. Ngaho ugenda ukemura ibyo ngibyo. Can I get hug? Nope. Shari bigenze gute se? Ndeke Sara. Beri, nibiki noneho mwakoze bitumye mumamagara igitaraganya? Nandi ukubwira njye na Bertie nyine twagukoreye utanca mu ijambo mama. Iyo maze kuvuga nikakurikiraho mwabona kujya gukurikira. Yaramaze kubangije ntabwo bimareba. Brenda kayitavuga. Ntabwo ari njye. Ntabwo ari njye n'uyu wari kigoye guko nanjye ibintu ndabona bitoroshye. Yaje.
nta nubwo nigeze mbyibagirwa ahubwo numva atari njye ukurikiye kwamaze Shobariganza muri kigoryi. What twagiye? Urushirise rikoke. Ubu mundakira bro.